Sasa ino haha kama waburu. Nito guthomera andu. Titaito. Eno titaito ya mugunda. Na tisheki. Na gutire nyimbo cirendanĩrio haha. No nĩ kuga atĩ kuma ũmũthĩ nĩtwaiguana na nĩtwetĩkanĩra atĩ niĩ JP Maina na mũndũ ũgwĩtwo Ithaka wa Njeri nĩtũrũnyitanagĩra na nĩtũkũina nyĩmbo na nĩtũgũtwarana gathabarĩ na tũcokanĩrĩrie rũrĩrĩ nginya rĩrĩa Ngai akenda. Wapi kelele. Na DJ tuweke wimbo wa Ithaka hapo. Modogo JP ni asaini. Modogo JP ni asaini. Wapi yule JP? Wapi kelele JP? Na modogo Ithaka wa Njeri ni asaini. Wapi kelele Ithaka wa Njeri? Na finally investor Kero ni amanyitani. Wapi yule investor Kero? Wapi kelele? DJ honini yenda rĩu mũrũgame nyita certificate ĩno o mũndũ anyite yake tuonanie nĩgwathana nĩ ngana rĩu show anyita onia jeshi ladies and gentlemen, it's my pleasure to MC Koge MC kama waburu nabotigadela como introduce Ithaka wa Njeri JP Maina na modogo wetu investor Kage thĩinĩ wa ũiguano wao wapikelele Mwamukeri magongo na mandwayo ayure mbere Turutei gobia tuine rwĩmbo turutei gobia tuine rwĩmbo turutei gobia igecokera rwĩmbo rũu tũrĩithuane turutei gobia mũgeithanie rĩu mũndũ gwĩtwo investor ondegeithie ũyũ nĩ kijana yako. Thank you. Usoke wewe mũndũ gwĩtwo JP. Thank you. Mahoreire wega. Thank you. Harigenda mũndũ gwĩtwo JP na mũndũ gwĩtwo Ithaka wa Njeri. Mahoreire na mahangane na ũrũme ukero. Wapi kelele ya Gĩkũyũ Thank you so much. Aya, sakere tafadhali kialia no. Right, ndio tuine kĩgoco. Ije kĩgoco rĩu twĩ haha. Nĩgetha wa Ithaka wa Njeri ingĩre. Wapi kelele. Oro wa moyo
by the way, tumanai. Yada kuriko gonais ainia all the twena ga Kenya MC. Wapi dunia ga Kenya ka Inoro TV. Wapi dunia ga Kenya? Uka hi. Just come and say hi. Wapi kelele ga Kenya? Kauge. Wala ga Kenya wewe. Wapi dunia ga Kenya? Role model, and I say congratulations. I need all the niggas. Kenya, wapi dunia ga Kenya? Ngoja kidogo. Tena mukorore ukoragwo murevi. One mukorino we mona kenywa joy. Etagwo Sami. Wapi dunia Sami mukora murevi? Wanonia goswa. Thank you muno kugo smart. Watu Kenya. Omote toketana ndo aidha karaje bi. Nekuo. Siku mana na mayo kugaibu. Ore Samiro wega. Tena chapa oyo newe okienda waina ka ambassador. Ora toteja. Ore chapa na wega etago Captain Mwangi, CEO of Maxton Homes. Residential, please give me a karibu sana CEO. Was karibu sana. Say hi. Sijai kwa hapo. Mimi naendesha mandege lakini leo I'm so happy. What is happening? Thank you so much. I like it. And tell me Maila. Leo wale maraho ya kila mambo magire. Tunakwenda kwa ambitious Alice Daradara Kabuda. Wajiko wa Sunset, we love you. Na tena anaingia mwana tukutabura baadaye. Barano ni wapi kelele ya waila kawacha. Wapi ndo? Inajo Alice gere wapi gere no gere vanda ya Yesu kore na mwana wetu shege na kawache wakati bro sa bro
madamu yake nyorori tukoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka tukoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka itaoire Ngai nĩgetha Jesũ